Ubarim mesepi NCM ya keren ya kanika kam jong kini ki arteli ki hima ban ya penbaik ya kini ki jingya kulma dei ban thau da ka core group ke ban kentup ya ki member na ka hima soyong hima jirang nongwa district council ki member jong kata komiti kin study ya ki berokoi hadin kata nyensa ayah karai kata ke ba nila yakut tenre dang yakut ya kata dang hau benai Ogos benai Desember pada lami order ban ong ba kini ki snong borok ki bala ka district council ka aso hima jirang la kila dei no so yo la boleh ke district council ru kampat tadip hai kata kampat tadi karai ke jangka executive committee le se ka dei ka opinion jong weu rangba ka sulong tangkum ta ke halor jong kata kanong rim ni na kaliang ka jirang nila tho pusa ba nim pedang ni nomor kat kum karai jong ka core group ka dei core group ka ban bisar benia ya kan kata ni yang halor jong kata ka nong rim jong ka core group ka dei kan pun ya kan Pikiran ni ka opinion jong weu rangba udai weu to rangba ko kai executive member in charge ilaka berim na bemetap ubarim mesepi NCM tikini ki jingkul marok kami nak tu ko order tingyong penduno ya ke ko order penek ya ke core group bahkan study can decide ya kan kam kita kadeka ke panggilan